хочу вам ще раз нагадати про нашого казахського художника, друзі. Так, оцей ролик я поклав його. Ренат Елубаєв. Прізвище, фамилия нашего казахского художника. Прошу обратить на него внимание. И так, сейчас вам еще короткий ролик поставлю. Это будет на казахском языке. Куат Ахметов об нашем герое. Кәдімгі тілдік дискриминация, мен айтып отырмын ғой. Біз мынау 60-шы жылдағы Америкадағы негрлар секілдіміз. Қазақ тілінде талап етсек, бізді қуып жібереді, дөрекі сөз айтады. Сондықтан осындай күреске осы сіз секілді танымал кісілер қосылып, жай қолдаймын десе, жай ана тілімді десе, соның өзі бізге күш және рух берер еді. Ринат бауырым. Сондықтан Ринат бауырым, мен сіздің осы айдық сізді сыйлаймын, сізді ютубтан көп қараймын. Менің қызым өзі сурет академиясына барады. Мынау Қастеев Алматыдағы өзі бала кезінен суретті сізді ардайым қарайды. Сондықтан біз отбасымызбен сізді жақсы көреміз. Осындай жас қазақ таланттар бүкіл әлемді мойындатып, сондықтан Ринат бауырым, сізбен бір хабарласқым келіп еді. Осы жеке фейсбукқа телефон берсеңіз, бір әңгімелесіп, мүмкін тікелей эфир жазамыз ба, сондай ой. Так, друзі, бачите, ви бачили, Куат Ахметов сказав, мабуть, приємні і правильні слова про вашого художника. Как видите, пишу по наитию, с повязкой на глазах. Краскаларды осылай жағам. Я представлял себе образ быка. Не знаю, что у меня получилось. Сейчас открою глаза. Вот как видите, я никого не ввожу в заблуждение. Мои глаза были завязаны. Итак, да, смотрите сами. Это образ быка. И свет тоже не так. Друзі, я думаю, що я потім посилання зроблю на це відео, на цей канал. І я маю впевненість, що вам зайде творчість. Це молода людина, але насправді велике дуже майбутнє. І я безмежно радий, що в Казахстані є такі творчі особистості. І це здорово. Хотелось сделать то, что никогда человечество не делало. А это что? Это вот рисовать закрытыми глазами. Да, были люди, которые пробовали рисовать закрытыми глазами, но у них не получалось. Дар – это дар, но специалисты сходятся во мнении, что возможности человека безграничны и развить их можно всегда, но необходимо приложить немалые усилия. Правда, сделать это человеку с предрасположенностью будет гораздо легче. Так, друзі, я вибачаюся, був дзвіночок. Це те, що я вам казав, я вам включив його трошки поза планом. Це ваш талант, Ринат, який малює закритими очима.